ka jing ya tu kana sepang ka Kynthei ka basa nyoben hala ulok ka kemacong kibriu. Ha kwe ka singi kat ba ka lenda kadang let yo. Ka lenda kadang sutup siu jing siu ki tiar bam tir ti haying. Ka lenda ka mut ban let pai no shiying. Kat ba kat lenda kadang yat lenti. Ka lenda la kum tingku ya uwei ubru bat ka wei ka Kynthei. Henry uta ubru la tim ya ka. Henry anda ula pej markmat. Ka dei ban na ka lok chung uhi. Ka lenda kala kendit berkitiar bam barok kila hap samadan. Ka lenda kala keli. Mano kane ka Kynthei ba armet ya ujot ulok chung ka. Ujot ula ong. Kam armet Henry ka dei ka jat sengat kepo. Kata ka Kynthei ka Rina kala ong. Ngaklam sengat Henry nga armet shisha. Ujot ula tim ya ka lok chung bat ula ong. Kilet no sa ying lek set jano ya nga. Kalenda kala ong ujot sebangan nem lek syuk sa ying nga la man im klam ma piru na markat ne pisyukor nga da ka weipat ka Kynthei. Ujot ula ong kilet kat bamuan na marpalay pamdan kun. Tang bala da pawan biang haying pade ban nguk ti nguk kejat pat pan map ya nga. Namar kam dei ka ying jong pa kato. Ka dei ka ying jong nga. Kalenda kala ong. Bangan man syuk bat pida lele ruem. Namar meklim da ka wei ka Kynthei na lor jong nga. Kalenda kala kiu no hakali berkejau umat de. Kalenda kala kran yala de kala ong. Dei bangam don kun usalek kumne. Takadau ulok jong nga ulah kelim mentangan lek syae. Unong nak kali uwandar ula ong. Pi wat kuslai. Hato mano ba ong ye pi ba pim don kun. Ki ong ki doktor ne ong ulok jong pi. Pilak julet tes ne saki hospital. Kalenda kala ong ngampat julet tes. Bat kalenda kala yam hang taha kali. Uwandar ula ong. Wat yam se kat ne namar nga isin ya pi. Pile pila lek bahaya ulok Henry ulok jong pi ubale ikini ki barok bat sayok la kanong. Pidei ka bru ka bahabok namar pimpat don kun ya u. Henry te lada pilak don kun te isin ya kiru. Ulok jong pi udai ubam perkat takada ulek benya pi. Henry wat kuslai sayok la ka jong kanong. Uwandar ula isin pelat ya kalenda ba ula ong biang ya ka. Bangan saya lam ya pi ha ka wei ke caka ba pin saklet lot ya kijing sengusi barok. Kalenda bat uwandar kila poy ha kata ka jaka ka ban long klau. Bat ha kata ka klau ka don ka wei ka ying. Kalenda kala ong ni uwandar. Kumno pitip ban wan syane. Uwandar ula ong. Ha ka por bangadang syong bat kalok ngam tip shisha ban wan syane. Henry ka lok jong ngaru kala klim te ngaru ngamut lek do yap no ila de namar ngasngo kumban biej. Ngala syupet krumar te ngala poy ha kane ka jaka. Bat ngala perkat pa ka jing im jong nga kandum pat kut tangkat ne. Henry ngan stang temai no da ka wei pat ka jing im. Tengah syat wan bet hang ne andang la snusi bat kijing snusi barok nga kelat lon. Kat ba dang yat kisi ki por ka lenda kala sedang wat kelat kijing le jong ujot samar ka kemen ba bakadan bat uwandar. Namar uwandar uya le ban pet kemen nya ka. Namar uru umat kejuk kecing snusi kumbaka lenda kamat. Te usnyo sen ya ka namar ka de ka Kynthei batang syubor. Te ha koi ka singi ka lenda ka don haying marway. Uwandar ulet kamai. Te hangta ulok jong kalenda ujot lawan haying jong ka banwan khot no ya ka bakan lit no sying namar ka Rina kam je ujot. Henry ka itang ya ka spa. Kadba kalenda pat ka itap mensim ya la ulok. Ujot la ya tu ya kalenda baka Rina kala pet bada uwei pat ubru baru spa. Karina kam simla armati ujot. Henry ka armati uta ubru bahe spa. Bat kala lej pat uta ubru. Ujot la ong ba map yang kalenda. Bat mentangan ya tu ya pisa ka weipat badai mga ubom don kun ki doktor kladap tes yang nga. Kalenda klas ngusen ujot Henry kalenda habaka kan mau ki jingle jong u. Kalenda kam tre syu banat pai bu ujot saying. Te ha ka taka por uwandar ulawan saying bar ulap ya kalenda baka dan bu ulok jong ka ujot. Uwandar ula lum ki jan ban mi no na ying namar kalenda klaya suk biang bu ujot Henry Kalenda kala mapi ujot Henry kam tre syu banat pai bu ujot saying. Kalenda ka sungutanat bakala syok jing it kalai uwandar marka kan mau jing pentingan jong ha ka por ba kalenda ka sengosi. Uwandar iye ya kalenda bat klia syong ya salang baro armut hangta. Ujot ula babe lagi jing le jong Henry kam mentoy syu mar kalenda kam don jing it syu ujot. Ujot ula im kum ubru ba claiming kam sem namar usudi sat ta ka kiat bat step. Namar om don ba syu ya namar pisar don syu
Kalau kruk kam tresyu namar ula pensong si tangnya ka. Ule hi te uyo la ka bainong jong ka jingle. Ada episode tenat, semua like, share, subscribe ke channel. Pisau tak kena kecingnya tu kana sa komen.